Ungami wa skulu wa musingi wa Kiamba kuya matungulu ya udhuloni wa suwa kaunti ya Masako ni wenda serikali ya kaunti E kwesela muvya wa kisomo kosa itambia ya kumatere ya kukwata kilasi keseo cha ECDE amwe ba asiai mawetaka na ilasi siya mavati ilasi skulu ni uone muisio kuyesiana siya ECDE na nivatonyeka ikavalo kambe wa skulu kuviungu wa mwaka ukite ingi mawetaka na vena otalo munene wa amanyiwa ma ECDE na vaina mwanya wa kuyana kwethwa maye kwatesya kukwata utalo onge munene wa amanyiwa boni mutesya levota witokuma matungulu. Timu dhimwaune mwalimu munene wa skulu wa musingi wa Kiamba ulawelesekana vena thina munene kuyamanyiwa mailasi cia nthi kana cia ECDE ila me muisioni kwithwa ilasi thitonya waluka evinda yonthe na ingi kwithwa ilasi thisi thao na utalo munene wa amanyiwa na matatonya kuyania nesa na muno tuina ilasi cia na ila nini mwalilia ba itina ni mwachona kilasi chucha ile obaluka saa cionthe ni cia ECDE miaka ela minini PP1 na PP2 tabingwa skulu ciana isu tukasomete cianza nundu ilasi ila itabaluka ndinge hivi ni sietwe ni muthwa na mabati nimeusia yana imwe na 50 ciana kilasi kimwe ni 75 na kila kingi ni 75 kwina na ungami wa skulu yo ni kana siima ndena ikumbelwa ni thina munene na maimantha nzeingi matonya kwika cia kuongelanga ilasi mbaenda serikali ya kaunti ya Masako imakwate mbau na kuikithika na mwithuluko mamanyiwa la masome avane maila ni umundu ni nena ta representative wa bomb chairman ulawi absent umundu condition ya skulu it is so pathetic ilasi la tuinasio over 100 some of them the overcrowding, so wazazi ilibidi wafanye makeshift classes ili kukab that population ya watoto because they are so crowded. Ilasi ya CED see within the school. The children are so many, they are 150, they are crowded, so tunaomba county ike kindu. Ni mdio member ba skulu na siana kuisomea baba na no toku kwa serikali twimukulia kwa ndaiya matutethesie kusebila sisu ndu ciana ciru cisomea abandu bathuku pyo ingi maiweta kwithwa skulu yo na manyiwa angi ni vekumbiletwe ni thina munene wa kivu na veono voimwe siva kuwena skulu yo na itathukuma maendekethia ivingwe no kana manyiwa matonyo kwata kivu kana isowe kulasia kwamie bena ndo voisiba within the school in a population of 600 children, maji mwalimu anafanya kununua. Kwa hivyo tunaleta ombi letu nikenda twithukiwe skulu nondo within the town na ndovo isu count ikatwithukisha neka twikia kindu, we would be very happy for that. Na tuna shida hapa nyingi sana. Mkiangalia nyuma hapa mnaona lile darasa ambalo watoto wetu wa ECD wanasomea. Kwa hivyo tunalia ili darasa liundwe tafadhali. Manake watoto wakifungua shule watasomea nje. Tunaomba tu tuangaliwe pale manake hatuna nafasi watoto wetu wa kusomea. Kaunti ya Masako kuma skulu wa musingi wa Kiamba matongolo nyanita waboni motesya.